exciting. Ready? Very good morning, Babu. Nisa yan Rabinaka, Mike yan Rabinaka. Ba, prepap ko sa reda chiko na lubu. Iyo? Babu sini lubu. Are lubu, same to the It's L-U-V-U, lubu, not lubu. Kau sana nung masaranga na banua na esaya do kina na lubu na? Iya? Na? Susuwa talanga na tabong na banua ni Marley na tabuwale na. Nabanua ni Takalobo. Banua ni Takalobo. Saya ngay Michael iso na banua sa lubu sarangana? Yeah, that's the one on the newspaper right now. Because I read a picture. That's in Vunika. Iya. Vunika in Lambasa. Ruto sana na ruto wanga na kani siwa sa kele saranga matenival. Bahkan dua. Offload nga ivale na ika. Iya. On tale na wanga le siwa tale na. Right ba gini? Ba prepap sinile kele ba ya wasaranga. Nawanga duru saranga barakatumba. Duru may barakatumba. Go inside the house. Unload inside the house and come out again. Ay, do tale na unload ngori. No, ngori na lebu ni lubu sa na lebu ni uda sa Kautamayo Cyclone Mona. Na? Nawanga duru sangar lo manibal. Nawanga time sala ko may udiway wasa la ko may wasa duru may udiway ngay come on the compound ngay duru na katumba bakan dua lo manibale unload na yaya lista le nawanga itumba. Ba preba. Iyo. Yana kaukawa ni wolubu Babu may Vunika malamasa. Okay vaya. Iya. Auke vaya nungu vale vaya ndona vano vaya nge chiko lomani kila nge chiko na bono ni lubu. Ke lesumay na siwa nge revi kila nungu sona nango nando lesumay na kata kira namaramandabo tu mueve tu. Iya. So wakai kila ndo bude satu. Iyo ndo yan Rabinaka ngo kila na songa na kai na ndo kento revi chiko na. Iya. Ngo kila ngo wanga duru saranga lomani vale offload na ika. Iya. Lupa na engine dabu, biundel ni dabu, kau mai wacina besu bena wanga nge Viti dabu ngo biling ngai tumba. Oye, va dirimi. Va dirimi. Kena meteresi? Bat kena meteresi va injini. Ausanga rongo do bondo ni virta ki nawanga. Sini kai baka dirimi. Baka dirimi me kamba sumbasu. Aya zona kaklana man dongaro no chiko na ngono ni lubu. Ni satu kona chiko na Fiji Meteorological Office. Ana red man gini. Na Fiji Meteorological Office. Ada banda de kinare. Na Fiji na pengona meteorological. Fiji Meteorological Office. Then terus mana tu cakap na Fiji Met Office na. Iya. Ano ba ko ira do naka imbe. Sa to ko na ni sa dapat ko pakululungo. Iya. Sa do tale na drakita sa parola ko may na mageli. Sale bunan rakita sala ko may. O sale bunan drakita sale ko may. Acha do yan rachiko leuni banwa. Nan rakita sala ko chumen ko Babu. O ko sabi na kata sara kami pa dirima kede na namumele ni kusichi ko na namumele. Wele ba breba. Nungu meloni pa bere me wele meloni koni diri wele meloni koni diri kerkere wayo we but anyway Miguel na dokuni ba yalo ko ma baka long lay tegi ke ba lay tegi ko so tamatayan rabangore na dragi o ni ko au siklip tale gini giri wale daka dragi da sindoni tako so na wai sa lubu kakere na Acha koi baat nahi. Kita tahu saja kung na cyclone season, Babu, from November last year. To November next year. Nay. Main November last year to April. That's a cyclone season in Fiji. Kento sana we expecting heavy rain sometimes. Sona dangin lamba, low pressure coming.
Oh, But kento sa chiko na cyclone season. Oh, na numayaw na uchina singsudu. Yeah. Kito cyclone season kaya next Christmas sa uchina cyclone season. Ay naman gini ya. Kaya lifestyle na cyclone season. But anyway, may kaliko bat niya. Kenda mengkangoro na chiko. Na ay naman kina mengkangoro ni. Koy ko sa willi kita lang ati kabuni mataka Babu starting Wednesday tomorrow till Monday next week. Sa avonga 6 more days for the school to start. Isa. Korto na ngone buli na 6 days ngo me baka mataw tekirto chuko me yanra baka mataka. Yanra baka mataka. So come Monday me sa mataw. Mengkai 5:30 sa kete na ngone buli sa already up. Right ba? So ya tekbu yanra chuko mai tekbu na bukay na kita tekbu pekta kanum do ya ni kanibuli dole la ko talanga le buli man na ya ni buli ko radio na ko radio town ni na no sa da ko bata Mrs Babu na small pinky bata dotale na lewa lele ibisa la ko kito sa buli au chikede na nito ya ni buli may kali ka kede sa buli. So that means Pinky sa bonga ko mendreke na beg school bus go to school mesa nga na nakakana. Iya. Gue talanga beben donon dola kun don na kilo patet da salanga do ko dona kaka kanika basinga lebu bakandua sintal do na kai kake de nano makeli ko lako beke bakai ngalala talanga na tauni sin lebu na boli nongo wango boli lako boli nongo de boli lako le boli na books na pencil na penny ana be matan kali ka bangori duraka ko sa rede chiko Babu na time sala ko batakerto na ngone me boli na ya ni boli korto na ngone na ngauno ko sa lebun dingi ba kita usa kau sala ko bata junior na last 3 weeks sala ko panantona vale ni baba kau sa bosa okay junior kau sa be boli chiko na babango me no baba ni buli ko time sa rede na baba koko sa kau sa singi biara babango kau sa rede babango kau sa kandina sana nga kau sa rede okay na school bag da vai ko benakata junior kau sa be boli chiko biko this school bag koko sa bosa sa ngai biango kau sa be this one kau sa rede na this one koko sa ndusi chiko be boleka 100 mageli kau sa bosa biko rede namu baba ni bulingo Babu bebe chiko $50 something kandina koko sa bosa sa singi biango ko I want this one kau rede na price na senda sa solebu na ngo chiko $100 something kau sa dona ka kau sa rede chiko korto na ngone buli time sala ko na shopping bata na tinana kena tamana I town they very choosy right ba korto sa singi bena kata sa sulia na tamana tinana dona ka babango korto sa bosa sai kau sin biango ko bena kata sini makan nitungo na kau ta kesenga patoi balita ka patoi kesenga bena kata na bag iyo kau ta na plastic bag kitong dole buli plastic bag lo ni na book ke plastic bag bena numungona ke waterproof talanga bala na plastic bag ke tau na utan donga ng garelele bakando water through ko na time kiro sa lako bata na junior mana shoe shop ngo ko sa lako tumbo ko sa singbe boli na baba ko sa ndusi chiko to na baba sa busole buri ko sa lako sa bosa biko ko ngai ko chiko lomonisto ike ko sa lako time ko duru tu ko sa chiko lomonisto butu na bana dua rua ko sa listale lama sa taranga sa bosa bia ko sa bia I want these shoes ko sa reda na price $69 brava sambera voli chiko mutanga na bola mi May ngano bango manang nunggu na lumena aunque quinta do na baba picta ko abang binakata na baba ko iye wala mo na baba ko be solilay endong na kina ndara bango lolo ruro bang kunilang ta ko to kina dala ko sa bagen talawat kina boss ni stongori boss na baba na be 60 bango ba sulia nga $60 men nunggu fa $60 nga to be ko
ko pingi naka. Kurto nangone nowadays very smart kede nakana. Smart ka kede nakana. Binabali Michael, binabali mo nungoni buli. Wako kawa ka po nga bita na siya ka Michael. 6 more days for the school to start.